Ibe tingchua ilungta pen mene namain joge zeket sumai gumara Zeme News kedeirei sa Zeme kuna pungwangai delay Russia na Ukraine kede sugutche reito zub mezinai ke peke Zeme reket damai ge tingnami pui rex quizesna 97 day changdi delay chige Russia na Ukraine namdi rame reito gutse bambelam ge pathau di bara me ranglia gai ra delay Ukrainian Mariupol namdi kining ket ku pasui de be mayor na saze keti bekram ke sungange Russia kede na Ukraine kede sugutche reito gut pegene Russia spy marmene Mariupol namdige ba me klorame go gutse kloge ba mehzem na lungzba me mina sang cross roxy medu katsai bai do na leize sale European Unions go body paper mene Ukraine gde go sorkri hange katsarang kang 9 billion euros rangkang pukai rahang pheugai de leizai apo rangkang 9 billion euros ne Ukraine gde go sorkri kige mata to mena spy ma hange keuze kana go zi pe rahang leize sale European Council go rezete be President Charles Michael na saze European Unions go body paper mene haswin sam guys Ukraine gde Russia na sugutse reito gut pegene namdi rame misonga te kansiani be telesura rahange katsarang kang nga guys gde re de ditai du ke gai gulei je sale Russia gde go foreign minister Sergey Lavrov na saze Russia gde go rezete pe President Vladimir Putin kan robe marong sam na saze bambe coupling be sam bagleze media rame te ke rangai rai delei Russian foreign minister Sergey Lavrov na marasam poga me te ke rangai ze Russia gde go rezete pe Vladimir Putin samsabe pe me pi bunge ngozai pe samsaba nai de dambe kings bambe coupling be sam delei je sale Ukrainian gde go rezete pe President Volodymyr Zelenskyy ne saze Russia spy ramene Ukraine gde sugutse go gut pegene Ukraine gde go kde ko sak pachang hangre gaibe pisonga za gate ni delei je sale Zelenskyy ne saze Russia na gde re de dige kte ko sak rewang banai herakum wang bai lunei leje sale China na nai kum tingkum chang na jang kai kana kum ge pakna be zai dilang be teuze Taiwan gde spy na kangum zabam be longria defense zone China mena panui gu limbegri reite bege telung be limbegri himroria za Taiwan gde limgutse gde re de digu hinge te pangare delei Sige Taiwan Defense Ministry Taiwan gde kangumze spy meramedu ka reiza pambone saze danai ke peke zehmro mamai tingi ge panui gu klimbung reite bege telung be z nai kume limbegri kamse ke do wibe reimro air defense missile system China mena gde eket gu ramrai hingde te pangai be te dege pamapi rahange reimro na me kada ku gaiza bam gai de leize sale anui hai menane chigai ra ile China na Taiwan gde ze panui gu gde eket de leize ningkru gai bam de leize China gde gu reze de pe President Xi Jinping ne Taiwan gde du te ka heize China mena duina lungo di be deilu Taiwan gde kanang dia sigut ku leize sabam de lei Assam sorkri ne zinai ke pe ke zemre ke damai ge hai menata ge pe chi gaise Dimahaso district hange haduina banai meme ke begne kalaki miswanga te sheni me hange kacharang kang kanang bage telunga ra ngo ge be nai Dimahaso district ke haduina banai meme ke begne te sheni be barme telesura ra hange kacharang kang growing financial package peke ga guleize sokri ki urze me duine sale marasam pogamene saze apo financial package sokrim biagne kacharang kang Dimahaso district hange paper ra bezare lang beteze kacharang kang krohim re paper kuleizai apo kacharang kang krohim re ne green fui himdi ra mezai rel green fui ti berme duina benai me megne te kan siani be bamre leurai ra leize sale Assam sokrim biagne Dimahaso district ke haduina benai me ke begne karo be petche klaki tensioni be ramahange kacharang kang pepe karabe klaki leina hange kacharang kang lagna na be guleizai klaki han new reax ki hange tensia di benai tengwa di memi peri ge beteze Dimahaso district hange plane teze kro cricket si pe guleize sale Zinai ke pe ke zemre ke damai ge Jammu nai Kashmir khulgam ke chebam ge kakate puimina hangke tu hagwang gde te ka bok medui terrorist ne golpa pora longra ge high school ge bambe lesiki kakate puidu lesiki me gutche kakate puidu gimina kapset ni leik je sale marasam pogamena saza high school ge kakate puize samba klo Jammu division ge longzaba me puile jai hagwang gde te ka bok medui terrorist ne kakate puidu gimina kapkai lu bachange kahzami sangje reuki pungai dere kana pakring tingkam gai delay je sale zai chuna ge Gopalpura longra ge army nai police spy mera mena gwang ke deitu ku bok medui terrorist ramete ka di bam ka thai zala le zai army nai police spy mera mena lesiki rehe zala le je marasam pogai delay Kashmir zone police ne media ramete ge rangai je gwang ke deitu ku bok me terrorist ne ka kate puidu gimina kapse ni melui ko lobelong ge chira de gu le jai chogu me apo ta shebe te me duidu hindi ne le de gu le je rang chi chak kai delay
Sikkim state nek kedeirei di roge lang betul za 100% organic policy kreh luge leiling bege mahim le pata ibe kedei changra chemical fertilizers rohite lunga makcha chuna a Sikkim kedege kreh lu to zbambe kalaki chang rex ruk cha sruk mena maki ibe za kgi be lu to be state chang de le je sale world first organic states kedeirei di roge lang betul za kreh luge mahim le pata ibe kedei changra chemical fertilizers rohite lunga mak be state chang begu world Book of Record kedeirei di ge ma to chi benai ning do lak pe ro ko ga bele si kwak te me duine sigan to ke apo hatu be ngai dele Sikkim governor Ganga Prasad ne apo hatu kedeirei di rogara lang betul je Sikkim state ne kreh lu ge mahim le pata ibe kedei changra chemical fertilizers rote lunga ma pe state first organic states in the world nai crime free state jai best governance go to lugai dele Nagaland Board of School Education NBSC ne znai ke pe ke zim roket dammai ge lesiki kro high school living certificate HSLC exam gu result lesina male na hange sandu pet kai dele NBSC ne mara sam pogai je nai kum high school living certificate HSLC exam gu du le mena rahang me du dui rai je le me candidate chang kro je hang kai ket me apo exam qualified te pe le sai rahang me chang te ser high sna me apo HSLC exam qualified te pe te le je sale rasam pogai Menasa Delphi Oinam Don Bosco Higher Secondary School Dimapur na High School Living Certificate HSLC exam ge tuchi lang zai hulang belugai de lezai pogu percentage na 99.17% lei je chule NBSC na nai kum ting kum chang na jang ka na kum ge lesi ki kregu HSLC examinations kizin ke ze skui ge exam ka choose kizin ke zin ka na chang me exam ka gai de lei ge lesi na me chang kai te set high school himrute set me kai gai ze result pe me plan te ze Sankrote said, high snong kaket me apor exam qualified petele je sale. Aigna na maigu mara sam news ka loiga dele pigai sang kingani male indu to dele.